hati motoka yahinduka speed eri kwiruka hari abantu ahiguru hati ketomeraho ruguzi hati niko kwe kubangurira utokora kugireba immediately nahikaho na nabandi bandabisha twatandika kunyurira abantu mu motoka hati kutwayihamu abamwe baferaho abandi tebafu imodoka yacu ikabureki driver yaguruka muyiruka imodoka yagenda yenka uyayetera hasi nimwe abantu babarebera bafera abantu bana nibo bafera ata motoka yaguruka ampa iriyonka ndakomera kurije narebe imirambo ebiri kandi ogundo kutekateka kubariyo nibereka ngo nawe naza kufa atogo no batwara mbara kandi abandi kubabirusa abatora mu igoro nabo bari kugira ngo nabo bafu kuko accident yo yabakeze bate mu kikona babaroga kambizi town kaso bari kuza kabari kandi gombore ya Nyakitunda ubwo nawo twakwataga n'imirambo eri ho hebiri eshatu umukazi n'abana beye bembi fuga abantu bito umukazi mwino mwana n'umutayi wanje abana batibera inzigo ari kuza kabari kutayaya abahecu akishiki bikarakari karido ukakanduza kutayera abanyabuzari kabari kari n'ubwo mukazi niho tukayatera hasi bakafwera umuryama bafa arimo akazi ni brother wanje nawe yafera so nitushasha munonga